रान वेताव आमचो वो मायदेस गांव सोडून फामिलीक आमचे हुशार दवरच्याक पोरजारां उडयता तोडून गोंयकारांनी तारवाचकीर वीस करून सदांच बरें नांव हाडलां जोडून आमचे पुर्वूज तारवोट्याचे आमी उपकारी ताणें बरें मागोन दिलां धाडून आमी रॉयल करिबीयन मोठी सर्वीस करतात आनी जातात तांकां दिनवासता दुसऱ्या देशाचे तारवोटी सांगाताक आमी गोंयकार वावुरता कोरोना दुयेंसाक लागोन तारवोटी आमी सुंदीरान किरकोल्ले आसा बेगीच आमच्या गांवकारां पावोंक सोगले तारवोटी आशेता लागोन बोटी बोन पडोन कंपनीचो क्रू सोगले शिरकोल्यात थोडे भाव बाबडे मरून काबार जाले पूण देवान आमकां साल्वार केल्यात त्या आकांताच्या वेळार कंपनीन आमकां सोडूंक ना सुरक्षीत सांबाळल्या इंटरनेट वापरूंक तशें जेवणा खाणाक त्रास नासतना हुस्के विंडोवल्या आनी कितले दीस सायते बी रातीचे कोणाच्यानूच कांय सांगोंक जायना वॅक्सीन दोतोर सोदतात आजुनूय मेळोंक ना देवाचो देव जाणा लॉकडावन जावन एअरपोर्ट बंद पडलेत दिसले आमी आनी घरा पावना सुटवे राती देवान निर्मिलेले घडल्या वगर रावना CCL आनी लिएच्या बावयणाक एकठांवून मात सोडयले सांगात ताक बावुरतालेशी पडलेले बाप आमकां चोडा तेंपान परत मेवले खाशा रक्ताचे बाव कितल्याच वर्सांनी वेग मारून दुगारी रडले देवाक दिन वाचून फोडले फुडें जाता ते जावं घराया म्हणून खोशयेन बोले बसीत बोटीर वचून प्रवास करता पावोच्याक आमी गांवकारां दुसरे बोटीचेरूय गोंयकार भाव आसात इश्टां तांकांय मागण्यांनी दवरा कोरोना दुयेंस बेगीत रोपत कर आज सोडून मागता आमी सर्वेच कोरा पयके दीस आमकां सांजचोरा गोंयचो सायब San Francisco Vera जायत्यांनी आमकां घरां हाडचे खातीर सरकाराची धाडायली दारां आमी घरा पावोंक जाय करी तांची तशी ल्हान पोरां तुमचो कोण जुजोन तसलो पयसाली आमची मिराक उडवरा 3 वाजता सर्वेच पोरा आशी शेराची लारा पावली गोवा शेरा तुमचो केदी चाटोंक गांवचो पावयलो मोठ गांव